Când Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022 cu scopul de a o cuceri în 3 zile, locuitorii Letoniei s-au simțit imediat amenințați. Până la obținerea independenței în 1990, Letonia a fost o republică a Uniunii Sovietice, se învecinează cu Rusia și ar putea fi următoarea țintă a lui Putin. Teama nu este nefondată. Timp de 50 de ani, Letonia a suferit sub ocupația Moscovei. De aceea, guvernul a suplimentat bugetul militar, iar după prima sperietură, unii civili au devenit activi. Unii oferă adăpost refugiaților de război, alții duc ajutoare în Ucraina. Dar mii de bărbați și femei din Letonia s-au înscris și în Garda Națională Voluntară. Netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti. Nākam uz priekšu. Augstāk bišķiņ, lai neuzsverās. Vēl bišķiņ. Būs labi. Es domāju, ka militārā pasaulē tā ir vīriešu pasaule. Un tas ir kaut kas ļoti krāsa atšķirīgs no manas, varbūt tās civilās dzīves. Un man pašai laikam vajadzīgi bija šie fiziskie pārbaudījumi, un es esmu mierā ar tiem noteikumiem, kādi tie te ir. Tā vide tiešām ir ļoti respektējoša. Viņā nav arogances, viņā ir tas skarbums, viņā ir noteikumi. Tas, kas ir pilnīgi pretēji manā uztverē, kāda ir tā sievietes pasaulē. Jā, ritīgi vesels. Garda Națională Letonă are 10.000 de voluntari. În weekenduri și de sărbători, învață cum să se comporte în caz de urgență militară. Înainte de războiul din Ucraina, numărul noilor recruți în Garda Națională era de 1200 pe an, iar în 2022 a devenit de 2 ori mai mare, ajungând la 2500. Jurământul pe care îl depun este promisiunea de a proteja poporul leton, statul și independența, fără a-și cruța forțele și viața. O cincime din Garda Națională este formată din femei. Te iet šī komandas saliedēšana, kā jūs izpildīsiet uzdevumu, jo es kā komandieris jums došu uzdevumu. Starta signāls ir G36, 2 riepas, distance 40 metrus vienpus, 40 apakaļ. Aiziet! Laura Caspare face parte dintre cei care au fost admiși anul acesta în Garda Națională Letonă. La 42 de ani, ea a decis să-și schimbe radical viața. Artistă de profesie, ea lucrează de fapt în învățământ. Super! Ideal. Deși decizia Laurei are legătură cu amenințarea militară sau cu războiul din Ucraina, ea o vede mai ales ca pe o provocare. Fiind o femeie obișnuită cu scena artistică creativă, în timpul instrucției trebuie să se autodepășească, să-și scoată piercingul din nas și să se supună disciplinei militare. Pentru ea nu există cale de întoarcere. Šeit atkal es mācos tiešām strādāt racionāli, strādāt ar prātu un kaut kā arī tās emocijas neļaut viņām šauties ārā, savākt tās emocijas, sastrukturēt, būt godīgai pašai pret sevi. Ko es varbūt vakardienas nezināju, ka es to varu, un šodien izrādās, wow, es to varu. Paldies! Jūs novērojot to darīsiet, neskatoties tieši šādi virsū. Jūs piesaksiet sevi šitā te, kad un tiešā skatījumā jūs neskatāties ienaidniekam acīs. Jūs pielieksiet galvu, lai jūsu vietas, kuras jums nav iespējams nomaskēt, kas ir acis, nesmējiet, lai zobus nav jāmaskē. Cei care vor să devină membri ai Gărzii Naționale trebuie să urmeze 21 de zile de instrucție de bază. Timp de 3 săptămâni se trăiește în condiții strict stabilite, împreună cu alții cu aceleași provocări. Instrucția începe la baza militară și continuă apoi în pădure.
Aiz tā pudurīša. Celies. Celies. Vēl viens! În natură învață să reziste și să se camufleze și dobândesc tehnici de luptă. Aceste 3 săptămâni sunt un parcurs intens, fizic, emoțional și mental, o provocare atât pentru forțele individuale, cât și pentru capacitatea de a lucra în echipă. Vispār ļoti pārsteidz zemesardzes laiks, kas tiek pavadīts dabā. Tas, es nekad nebūtu iedomājusies, ka ļoti intensīva būšana ir dabā, lai gan viņi ir militāru pieskaņa, bet visu laiku mēs praktiski esam ārā, esam mežā, esam svaigā gaisā, un man tiešām tāda sajūta ir, ka bišķiņ kaut kāds līgo zāles lasot, bet jā, tas ir fantastiski vienkārši pamanīt dabā kaut kādas tādas lietas, kuras varbūt ikdienā es tā kā nepamanītu, un to visu šo procesu, to spēli, kas šeit savā ziņā notiek. Un, protams, ka tas ir iespējams tikai ar komandu, tikai ar šo armijas disciplīnu, ko mums katru dienu māca, nestrīdēties, nerunāt pretī, būt ātriem, būt aktīviem, strādāt, rēģēt. Un, kā izrādās, cik ļoti nenovērtēju, cik katra minūte var būt jēgpilna un ar kādu atdevi to ir iespējams ieguldīt kaut kādā rīcībā un uz mērķi. Laura este divorțată și are 2 băieți. August are 18 ani și lucrează într-un bar. Vilis încă merge la liceu și este în clasa a 10-a. Înainte de a se înrola în Garda Națională, Laura a avut o discuție serioasă cu fiii ei, ceea ce nu a fost ușor. Kad ir tiešām tuvumā agresors, kas nebeidzami draud un provocē, vienā brīdī pacifismam vienkārši vairs nav vieta. Vienā brīdī droši vien ir jāņem šaujamieroči un ir jāparāda, ka ar mums neņemties, citādāk būs sekas. Augus īstenībā ļoti iebilda. Jā. Augus bija ļoti pret. Nu, es vēl joprojām esmu pret to, ka viņi tur ir, jo, tomēr, ja viņus sauc uz fronti, tad viņi arī iet uz fronti, tur viņai nav īsti nekādas teikšanas. Tad, ko es darīšu bez mammas, protams, es arī iešu karot, bet es nekarošu viņai plec gar plecu. Tad tomēr būs tā šķirtība, ja kaut kas notiek. Jā. Bet, kad tu izaugs liels, tu gribētu būt zemesargs? Nē, vispār nē. Kāpēc nē? Tāpēc. Es gribētu būt. Tur bija izskatu. Es neesmu nekad kāvies pat skolā. Un es esmu tas, kurš uzskata, ka ar ieročiem mēs nevaram risināt problēmas. Bet, diemžēl, mēs dzīvojam kaut kādā tādā pilnīgi dīvainā laikā. Un tu saproti to, ka kaut kas ir jāzina. Jo tad, kad sākās karš, tad tu esi ar 3,5 gadus vecu dēlu mājās un sieva 9. mēnesī. Nu, tu jūties tā kaut kā ļoti dīvaini. Izsiet šito te, un tad pēc tam varam iziet ārā varbūt. Un vēl zinot mūsu situāciju un uz kurien tu bēgsi, nekur tu neaizbēgsi. Tu esi principā iesprostots. Un tāpēc, tad, kad tu esi iedzīts stūrī, ko tu darīsi? Padosies, vai tu tomēr mēģināsi kaut kā vismaz ģimeni aizvest uz mežu un zināt, ko tur darīt, kā tur var izdzīvot?
Reinis Oșeniec are 2 copii mici și lucrează ca jurnalist sportiv la televiziunea publică. Reinis Oșeniec are o viață profesională intensă. Adesea trebuie să lucreze dimineața de vreme, seara târziu și în zilele de sărbătoare. Programul său de lucru este imprevizibil. Latvijas sporta žurnālistikas specifika ir tāda, ka mums ir jāmēģina orientēties visos sporta veidos. Ziemā tās ir kamaniņu sports, skeletons, bobslejs. Tad tu brauc uz biatlonu pasaules čempionātu. Tad tu esi Nacionālās basketbola asociācijas finālspēlē pie Kristapa Porziņa Bostonā. Un tad tu aizbrauc uz Olimpiskajām spēlēm, kur tev ir par ātrslidošanu jāstāsta. Un tev ir jāspēj tas viss sporta lauciņš vairāk vai mazāk iepazīt. Nu, tāds lielisks žests no visas komandas, ka vienalga, kāda ir situācija, mēs turamies kopā un šeit mēs redzam rezultātu. Viss ir lekcija, bet sākumā kontroli jautājumi. Kas ir jūsu rotas komandieris vai PI rotas komandieri? Garda Națională Letonă are o unitate proprie pentru mass media publică. Aceasta a fost înființată din cauza războiului din Ucraina pentru a apăra în caz de nevoie clădirea televiziunii ca obiectiv strategic important, împreună cu colegii. Jā, mēs dosimies uz mācībām pēc pusstundas. Mums ir jāzina teritorija, uz kurien mēs dosimies. Oșeniec conduce o unitate de 10 oameni în cadrul Gărzii Naționale. Zemesardze tas ir izaicinājums. Saprast savu kalendāru, savu varēšanu. Un mēs daudz lietām uzliekam vārdu bailes iekšējās kaut kādas. Es to nevarēšu. Man tas būs pa grūtu. Ja man pateikt, ka tev ar 30+ kilogramu somu un vēl bruņu vesti, kas mums ir obligāts uzstādījums, kas vēl dod ļoti lielu svaru, ka man būs jāiet tur 7 kilometri un karstumā vai augstumā, es tomēr teiktu, ka nē, man tas nav vajadzīgs. Bet tagad, kad tu to dari, tu visu samierinies. Tu esi tajā situācijā. Un tas man arī pārsteidz tā iekšēji, ka es sevi esmu tā kā nokautējis ar to, ka jā, tev likās, ka nevar, bet re, ka tu esi. Un ja tu vēl paskaties uz savu kolēģi, kuriem ir 60 gadi, jā, viņš mokās, bet tu saka, ko man čīkstēt? Tu arī vari, ne? Un tad tu pastum viņu, un tas tev vēl uzlādē. Tā kā viss ir iespējams, tikai nevajag baidīties. Un ar daudzām lietām īstenībā tā vajag tik sākt darīt. Gatavs, iziet! One enemy down! Pārņemu! Labi. Tā, tābu pa kreisi un pa labi. Es eju pa kreisi, tu eju pa labi. Gatavs? Sapratu, aiziet! One enemy down! Tās pirmās reizes, kad tu tiec pie tā ieroča, tāda dīvaina sajūta ir. Cevišķi, ja tu vēl esi redzējis Ukrainas video dažādus, un kad tu redzi, tas ir viens klikšķis un cilvēks nav vairāk. Un tā ir, cilvēks ir audzis 30, 40 gadus, viņš arī bija kādreiz mazs puisītis, kam garšoja saldējums, un tad šāds režīms viņu ir aizvedis līdz karam, šausmas. Bet atņemt dzīvības tiešām, tas ir kaut kas traks, tas ir kaut kas nereāls, un es ceru, ka tas nekad nepienāks. Kāpa labi? Sapratu? Gatavs? Gatavs! Tā ir tāda smaga tēma. Kārtība! Labs! Es pēc smagas paņēmu un automātiski kopu gatavs atdrošināju. Umars pienāk kopu nodošanu. Viena kļūda bija. Es aizmirsu atkal nospiest pārlādēt, kad ieliku magu. Tur jau vajadzēja nospiest leju, ja? Jā. Bet labs. Šaut ārā un šaut iekšā pilnīgi kaut kas cits. Tā skaņa laba un tāds dzirkstels. Cetățenii letoni cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani se pot înscrie în Garda Națională. Majoritatea au între 35 și 45 de ani, oameni care și-au construit o viață, care sunt în mare parte activi, profesional și au obligații familiale. Este o provocare să le îmbini pe toate. Mēs uzvākam vienādas formas, bet tie cilvēki tik dažādi. Aktieri, politologs, pavārs un daudz tādu, kas ar savu biznesu vienkārši nodarbojas. Ir interesanti tiešām satikt tos cilvēkus, un katram tie stāsti ir pilnīgi citādāk. Katrs kaut kādā veidā brīvprātīgi brīvdienās ir gatavs ziedoties, un
Kaut kāda maģija jau tur ir, un to saprot laikam tikai tā, kad tu iestājies. Iuris Volodico lucrează adesea la o înălțime de 10 metri, este alpinist industrial, o profesie pentru oameni cu abilități versatile. Acolo sus trebuie să efectueze lucrări de electricitate, instalații sanitare și vopsire, peste tot unde specialiștii propriu-ziși nu ar putea ajunge. Savāc savu ekipējumu, atbrauc uz vietu, un tur jau skaties augšā, kur tu vari piestiprināt virves, kā tu to darīsi un taisi savu darbu plānu attiecīgi. Ņemot vērā visus riskus, iespējamus, neiespējamus, visu izvērtējot, tā lai justies droši augstumā. Tagad, lai uzturētu to metāla konstrukciju tā, ka viņi ir skaistā un darba kārtība, mēs atjaunojam, piekrasojam nedaudz tur, kur parādās rūsas vai skrapējumi. Tā lai viss izskatās ļoti skaisti tā, kā pienākas. Atbildot uz to neuzdoto jautājumu, vai tev nav bail? Nē, man nav bail. Es uzticos savam ekipējumam, savai metodei, kā es kāpu, izvērtēju iepriekš savas riskus un, protams, joprojām paliek tā iespēja, ka es kaut ko nepamanīšu, un tā kļūda būs varbūt pēdējā manā dzīvē. Bet darot savus sagatavošanās darbus secīgi, es arī šito iespēju mazināju līdz pieņemamam līmenim. În 2009, Iuris Volodico s-a înrolat în Garda Națională înainte de anexarea Crimeei de către Rusia, dar după ce președintele american Barack Obama, proaspăt ales la acea vreme, era atât de optimist încât îndrăznea să încerce o relansare a relațiilor cu Rusia, iar președintele leton a participat chiar la festivitățile de victorie de la Moscova. La acea vreme, motivația lui Iuris era mai degrabă pragmatică și nu patriotică. Man tāda laika bija ap 20 gadiem. Nav nekas īsti mērķis dzīvē, vējš galvā. Un es kopā ar draugiem nodarbojos ar tufciņu. Tā kā armijas tēma bija mums diezgan tuva. Draugs no kaut kurienes uzzināja, varbūt ģimenes locekļi viņam pastāstīja, ka ir tāda organizācija Zemesardze. Tur pa brīvu iedot armijas formu, īstos zābakus un iedot pašaudu. Un par šito pat neņem naudu. Viņš saka, ka pirmajā. Jā. Viņš prasa, kā viņiem status nodarbojās. Šādi viens, šādi trīs. Es redzēju vienu taburā lielu kaujinieku, kurš aizgāja pretī Daugavas pusiem no manis uz 12. Iuris vorbește cu un ușor accent. A învățat limba letonă abia în Garda Națională. Tā, tu esi dzīvs? Mēs dzīvie. Redzam savus sektorus. Vēl joprojām? Un es tad ieliku sev vēl vienu punktu, padomāju, ka nebūs slikti gan. Ja es nevaru iemecēties klasē ar skolotāju palīdzību, tad varbūt man ies labāk dzīvē kolektīvā un svaigajā gaisā. Trešais vārds! Es joprojām mācos un arī atzīstos, ka pirmajos gados es biju slings, kad man bija iespēja pasēdēt maliņā, noklusēt un atbildēt uz jautājumiem tikai ar īsiem, lakoniskiem teicieniem. Jā, nē, klausos. Tad es arī to darīju. Mēs aizsargājam kritisku infrastruktūru, Latvijas televīzijas centru, mācību nolūkos. Jā, diemžēl bez kļūdām kauja nevar iemesties, bet mēs pildījām savas iemaņas. Nu există date cu privire la numărul membrilor minorităților naționale care fac parte din Garda Națională. După invadarea Ucrainei, în societatea letonă s-au intensificat discuțiile despre loialitate și sentimentul de apartenență la Letonia. Mai mult de jumătate din minoritatea rusofonă evită să răspundă la întrebarea pe care tabăra o susține în cazul unui război. Iuris și-a făcut propria alegere. El pregătește datele pentru lansatoarele de mine. 9, 8, 7, 6. Aha. Tagad metam iekšā punktiņu.
Pentru Iuris, alegerea profesiei a fost clară. Trebuie să știi matematică și engleză și să ai cunoștințe de bază despre tehnologia radio, toate fiind utile și în viața de zi cu zi. Domāju, ka nevienam normālam cilvēkam nepatīk karot, un neviens to nevēlas. Tieši tāpēc mēs trenējamies, lai spētu aizsargāt sevi, veikt kaut kādu preventīvu atturēšanās soli. Ir īpaši, mēs negribam karot, kad mēs redzam savus darba rezultātus, kā krīt mīnas, un negribam, lai neviens to neatradās. Kārtībā. Šķempa mīnu 5 čāģi. Pielādē. 3, 2, 1. Uguni! Bam! Round complete. Dieva tava un dāva un svāto gora ordā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Dārgie broļi un mūsas Kristu, mēs lūgsim arī par mīru pasaulī, īpaši Ukrainā un Svētajā zemē. Labais Dievs, Tu vienīgais vari izciest naida, ļaunuma, spēku. Tevi lūdzam dāvāj patīsu mīru, Tavu mīru, katra cilvēka sirdī, katrā ģimenē, katrā tautā un arī visu valstu starpā. Mēs katru dienu lūdzamies par mīru. Un te ir tāda dziļa lūgšana patīsa. Tas nav tikai formāli, bet mēs saprotam, ka te ir mūsu atbildība lūgtīs par Latviju, lūgtīs par Mūras zemi, lūgtīs par Eiropu, par Ukrainu, par mīru visā pasaulī. Stanislav Priculis este preot în Rezekne și se ocupă și de parohii situate la doar câțiva kilometri de granița cu Rusia. Provine dintr-o familie cu 7 copii și a trăit toată viața în zona rurală din Latgale. Calea către Dumnezeu a început pentru el cu o întrebare pe care și-a pus-o singur. Es atceros arī savus, varbūt pusauģa gadus. Tas bija vēl padomju laiki, beigas, pasauca zānus klasē un prasīja, kurš no jums ir ticīgs. Lielākie palaidņi sacīja, ka viņi ir ticīgi, jo tas ir pret varu, pret to kārtību. Un kad man jautāja, toreiz es teicu, ka neticu. Bet tas bija tāda dziļa atbilde, jo es sev uzdevu jautājumu, kas priekš manis ir Jēzus Kristus. Dažreiz gūdīga atbilde, tas ir tieši tas sokums, ar kuru var sokt ceļu. Latgale este regiunea din estul Letoniei care se învecinează cu Rusia și cu Belarus. Acolo se află și frontiera externă a Uniunii Europene. Populația regiunii este în scădere, satele se depopulează, dar importanța lor din punct de vedere al politicii de securitate crește. Aici fiecare membru al Gărzii Naționale participă zilnic la apărarea regiunii. Stanislav Priculis s-a alăturat Gărzii Naționale ca preot. Robežojoties ar kaimiņu valsti, kas ir Krievijas federācija, protams, mēs saprotam arī tos visus riskus. Un šeit mēs, protams, to izjūtam daudz arī spilgtāk. Soļos! Marš! Patiesībā te neatšķirās ar ko īpašu, un tieši arī prīstera pamatapmācība kā zemesargam, jo mūsu uzdevums arī ir saprast, ar ko zemesargs dzīvoja, kādas viņa ir emocijas, kādas ir arī izjūtas. Un šeit ir ļoti paļēts tas, ka mēs tiešām esam kopā, kā viena nodaļa,
un arī kopā pārdzīvojam grūtos mirkļus, arī kopā priecājamies. Un pašam ļoti interesanti pārbaudīt sevi, būt tamā visā procesā iekšā. Šodien ir labs iedīns, visiem klaus garšoja. Tavs cietušais būs rekur? Jā, es būšu cietušais, es tad tēlošu to, kuram vajadzīga palīdzība, labi? Tā, tu izausi nelikām palīdzību, cilvēki ir bezsamiņa, bet elpo. Kā veicās arī zemesargiem ieskaitēs, redzu, ka viss ļoti labi rezultāti. Ļoti labi rezultāti palielām. Es domāju, ka ļoti laba iemaņa, kas der arī Ir kļūdiņas. Dažas kļūdiņas, jā, bet no kļūdām mēs mācāmies, jā. Jā, labi, paldies jums tiešām. Mūsu pirmais pienākums te ir lūkšana, to mēs arī darām katru dienu. Bet vēlāk arī, protams, jebkurš pasākums, arī zvārasta, arī izteikšana un citi dievkalpojumi, kas saistās ar atceres dienām. Un mēs visad esam klāt un priecājamies būt kopā, īt šo ticības ceļu kopīgi. Galvenais, tiem, kam drusku labāk sajīt, atbalstīt tūs, kam varbūt nesajīt. Noteikti. Jā, īpaši arī meitenes dažreiz viņām kaut kā viņas baidās kaut ko. Visiem jau atcēja, ka esli aiziet iz tādam nometņam, tad lielākoties izturūs vairāk meitenis. Esli aiziet prom, tad aiziet parasti puiši. Šitā un pirkstus iztaisnēm tā, lai tev ir taisni tā, šādi. Te tev priekšā lietas un lietas visus ērkosiņu. Jā, lietas visu. Mums nav paredzēts īrūcis kapelānam lītošanā. Savukārt tīši apmācību procesā tas bija jāiziet arī, lai saprastu, caur ko īt cauri karavīrs, zemesargs, kā viņš ar to saskarās. Un tur tiešām tā ir tāda interesanta pieredze, ka tu redzi, ka tev rūkās ir tāda arī vara savā ziņā. 5, 4, 3, 2, 1. Zeci de mii de membri ai Gărzii Naționale trebuie să-și planifice în prezent 20 de zile libere pe an pentru pregătire. Toți primesc din când în când un apel de testare cu întrebarea cât de repede poți ajunge la bază. Până acum, aceasta este doar o întrebare teoretică. Bet tas ir sāpīgs jautājums. Mūsdien arī ar sievu nākas runāt un skaidroties. Un saka, forši, es palieku ar 2 maziem ķērcošiem bērniem. Rīt dēlam vārdu diena. Sieva organizēs visu balīti. Tajā pašā laikā pieskatīs arī abus bērnus. Un, es jūtos diezgan tā. Nav beig patīkams. Bet tad, kad svētdienā tās mācības tu pabeidzis, visi jūs jau braucat atpakaļ uz bataljonu, tad tev ir tāda gandarījuma sajūta, ka kaut ko jaunu esi iemācījies, pārvarējis sevi, tur bija grūti un tā, bet tā ir tāda nebeidzamā cīņa. Kā mums jau teica, mājās ir tie galvenie ģenerāļi, un ar tiem ir jātiek galā. Te ir tāda pamatlīta, apsazinoties, ka mēs varam ietekmēt situāciju, kur mēs atcerūnamies. Un šeit es gribētu runāt ne tikai par kaut kādu militāro spēku. Protams, arī tam ir sava vieta. Bet šeit es gribētu teikt vispār cilvēcisko tāda, ka apziņa par to, ka ja Dievs mums ir devis šo zemi, tad Dievs mums arī dos spēku un svietēju un gudrību to arī nosargot. Te ir muna Latvija, te ir muna atbildība. Ir tā stingrība, ir tā bardzība, bet aiz viņiem visiem ir cilvēks, un to cilvēcību sastapt šeit. Es iespējams, ka varbūt pat ārpusē tik bieži nemaz man negadās to redzēt. To pārliecinājumu, to tīrību, to skaidrību un tiešām to prātu tīrību, kāda šeit ir cilvēkiem. Tas ir ļoti liela bauda, uz to skatos un to pieredzu. Man liekas, tas ir skaisti. Tas ir iespējams, vai ne? Man, protams, prieks, ka paliek tikai tie cilvēkiem, kuriem tieši zemesardzes dienests patīk, kuriem, kā man patīk izaicinājumi. Un, kad es ierodos bataljonā, es jau jūtos kā mājās, ieraudzot tādas pazīstamas sejas apkārt. Jā, man ir prieks, ka man ir tāda iespēja satikt
pilnīgi dažādus cilvēkus, kuri iestājas. Un katram ir sava dzīves vēsture, savi pamati, kāpēc viņš iestājas. Tāda veidā es arī paskatos vairāk uz Latvijas sabiedrību un veidoju savu priekšstātu uz to.